Ikaze kuri channel yanjye ya Tutek, nizere ko mumeze neza nta kibazo mwagize. Nizere ko kandi uyu munsi wabaryoheye. Nkuko bisanzwe kuri channel yacu ibintu tugenda tuyigiraho ngira ngo murabizi ni uburyo twakorera amafaranga ahangaha kuri online bidasabye gufata isuka cyangwa se ngo uje gufata umwanya uje gucuruza. Nahangaha ibyo byose nabyo wabikora, ariko nahangaha ibyo bintu ushobora kugenda winjirizamo amafaranga ukoreye kuri telefone yawe kandi bidasabye kugira ngo ujye mu bindi kandi bitakubujije gukora kandi kazi kagiye gasanzwe. Nkuko mubibona tutangire kuri taburo imeze gutya. Muranyihanganira kubera ko amaze igihe n'abakorera video hari ikibazo cye cyavutse muri channel yanjye, niyo mpamvu ngira ngo murabona aka gataburo ngira ngo murakabona ngo 1 day, ngo 3 day, ngo 20 day, ngira ngo murabibona. Nibutsa ku muntu ushaka gukoresha iyi website cyangwa se iyi business ashaka kuyikora, ndasiga nimero zanjye za WhatsApp, aranyandikira kuri WhatsApp mu link yandikishije kugira ngo nawe itangire yamaze gusobanukirwa uburyo iyi business ikorwamo. Ngira ngo murabona yuko ahangaha ndabereka n'uburyo wakoramo amafaranga ahangaha. Ngira ngo murabona umunsi wa mbere, ngira ngo hano murabona umunsi wa mbere ngo calculation amount recharge, ngira ngo murabibona ahangaha. Ubone niho business akorerwa, naha 7% y'amafaranga yawe niyo baguhereza mu munsi umwe gutse, bakagukubira 7% y'amafaranga yawe washize muri iyi platform. Iyi platform irizewe, ndabereka n'ukuntu wabikura. N'umuntu ushaka gusobanukirwa byinshi bigiye birushijeho aranyandikira kuri WhatsApp hanyuma mufashe, kuko nashaka ko video yanjye bandende. Ngira ngo murabona yuko ntago nshaka kibatindira. Ngira ngo murabona iyo wakoze recharge y'amadolari 10 bakungukira 7 mu munsi umwe, ukabikura aya madolari uri kubona ahangaha. Niyo washizeho amadolari 20, urabona idolari rimwe n'ibice 40. Ngiye kwerekana ukuntu aya mafaranga yawe wayabikura muri iyi platform. Ngira ngo nene yo washoye kuri 21 kugera kuri 50 bakungukira 8% mu minsi 3, ukabukoreye amadolari angana gutya, ibihumbi bigera muri bingahe utarinze warusha. Umuntu ushaka gusobanukirwa byinshi kwako nashaka ko video yanjye bandende. Ngira ngo murabona ko umuriro nabo usa nk'ugiye kunshirana. Ndaza nsubira inyuma, link yo kwindikisha ndayiguha muri description uri buze kwireba. Ngiye gukoreka uburyo umugumu wakura amafaranga. Ngira ngo uburyo bwa mbere wabubonye, muri description urasangamo nimero zanjye za WhatsApp, hanyuma unyandikire ngufashe. Nitugera ahangaha kuri taburo ngiye kwereka none uko nabikuye amafaranga muri platform akangeraho muri Binance yanjye. Ndaza nkanda kuri withdraw, nimara gukanda kuri withdraw ndagera ahangaha mpite nkanda hano kuri earning nayo wakoreyemo. Ngira ngo murabona yuko mfiteho idolari rimwe mfiteho, kandi urabona yuko ngiye kubikora nkoresheje BIP20. Ahangaha ngira ngo murabibona kari BIP20 ngiye gukoresha, ngiye kubikura. Ndaza muri Binance yanjye, nimara kuza muri Binance yanjye, ngira ngo urabona yuko ahangaha muri Binance yanjye mfitemo amadolari 8. Ngira ngo murabibona, turareba ira dolari rimwe serangiraho uko bisanzwe. Ndaza hano kuri disposal, mfata address nshaka ko bikurizaho ya mafaranga. Ndaza mitemo USDT cyangwa se hejuru bitewe nawe ushaka. Ndahitamo USDT, mitemo iyi network twabonye yuko ari BIP20 niyo turi buze gukoresha. Ndaza nyikandeho, nimara kwikandaho bahita bameneza iyi address. Ndaza nyikopiye, nimara kuyikopiya hanyuma nsubire muri ya website yacu. Aha mbere ndashiramo ya address mvuye gukopiya muri Binance. Ndaza nkande ngumyemo hanyuma nyipestingemo, mitenza nkande ahangaha kuri maximum. Ahangaha ndaza nkara no kuri maximum, amafaranga yanjye yose mfiteho ahita ajyamo. Ngira ngo urabona yuko ni dolari rimwe. Hanyuma ndashiramo password yanjye ya security password. Uba warayicreatinze mu gihe wanyuze kuri link yanjye, barabikwereka ukayicreatinga. Hanyuma niyo ngiye gushiramo, hanyuma tubikure
amafaranga yacu atugereho kuri Binance. Nimara gushyiramo password ndaza nkande confirm. Nimara gukanda confirm barategerezaho gato, ngira ngo urabona yuko withdraw yanjye yabaye successful. Turaza dusubire aha inyuma, tumara gusubira inyuma kongera tugasubira kuri withdraw, tukaza kuri running. Ngira ngo urabona balance yacu ko ari 0 ihari. Mu gihe tugitegereje tureka amafaranga tugezeho nizamura hejuru, ngira ngo urabona yuko disposal yacu message yaje hano hejuru, ngira murayibona yuko ntakiri dolari rimwe kuri Binance yanjye. Ninza nkagaruka muri Binance yanjye, ngira ngo urabibona, ngasubira inyuma nkaza nka refreshinga muri Binance yanjye, turebe niba koko ya dolari ryacu ryatugezeho. Sorry, reka dutegereze turebe yuko ahangaha biracari muri processing, ntabwo birakunda, turategerezaho. Okay, ngira ngo urabona yuko nuza yacu yamaze kuba processing, amadolari 9 yacu yamaze kutugeraho. Ngo no kuri message ya email tubwiye yuko yabaye successful. Kongere twigarukire muri iyi website yacu turi gukorera amafaranga. Tugiye kuganira noneho uburyo amafaranga yacu twayakoreramo, tuntu twakoresha muri iyi website yacu kugira ngo tubone amafaranga. Ubundi nutu dutatu hamwe n'aka kandi ka kane, tungutu nitwo tuzatuganiraho tumenye n'uburyo twakorera amafaranga. Giye kutuba basobanurira umuntu urumva ari stable yo gutanga ibi business, aranyandikira kuri nimero zanjye za WhatsApp, hanyuma ndaza kuyumuha nawe atangira rebe ko yakoreramo amafaranga muri iyi website yacu. Nkuko muri ko bibona ahangaha, ndaza aha kuri recharge, kuri recharge mbere ku buryo wakorera amafaranga ahangaha. Ninza kuri recharge, ushobora gufata amafaranga yawe uyakuye kuri BIP20 kuri Binance yawe ukaza ukayakoresha mu ahangaha. Ndabereka minimum yayo washira ku buryo utangira gukorera amafaranga muri iyi website cyangwa se muri iyi application. Ngira ngo murabibona. Sorry, ni amarezo. Numara guhitamo iyi BIP20, ngira ngo address hano hasi barahita bayiguhereza, niyo uradipositinga ayo mafaranga, hanyuma nawe utangira ukora amafaranga muri iyi app. Nituza tugasubira inyuma, sorry, kadusubire muri application yacu. Sorry gato, sinzi uko byari bigenze. Ngira ngo ni message yuko twabikura niyo bari kutubwira. Turaza dukanda hano kuri cancel, hanyuma dukomeze gahunda yacu. Kuri recharge none yamaze gushira amafaranga, ukahita uza hano kuri loop. Kuri loop ngira ngo urabona yuko umunsi wa mbere nkuko nabiberetse mu kanya ahangaha, umunsi wa mbere, umunsi wa gatatu bagenda bakubwira ayo ushobora kudipotinga. Niyo mitamo umunsi wa gatatu, iminsi 3, urabona yuko bambwiye ngo nibwere ku 20 kugera kuri 30, iminsi 10 ngiye ku 50 ku $100, bakakubwira nuko bazakungukira nabiberetse. Hanyuma minimum yayo ni iyi ngiyi. Iyo wamaze gushiramo minimum y'amafaranga wakoze recharge, uhita uzukanda hano kuri buy. Wamara gukanda buy, hanyuma uvuguze ibicuruzwa byabo ku munsi bakakubarira amafaranga yawe kuri calculation. Ngira ngo nabiberetse aho buryo amafaranga yawe agenda yunguka. Ngira ngo urabona calculation y'ikamu ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi wunguka 7% bitewe n'igicoro cyawe. Waba ufite amadolari 3000 mu kwezi kumwe, ngira ngo urabona yo baba bakungukiye. Business yacu, abantu bashaka gukomeza kuyiga ibyayo bakanda muri link muri description, bakanyandika kuri WhatsApp, hanyuma nkabafasha nabereka uburyo iyi app wakoreramo amafaranga. Niba utari wakora subscribe, wakora subscribe kuri channel yacu ya Tutekeki kugira ngo video zose uzajya ubona, video zose nzajya nkora ujye uzisanga kuri channel yanjye.